Dobrodošli na YouTube kanal Hrama Svetih apostola Petra i Pavla iz Banje Koviljače. Zapratite naš kanal i budite duhovno ispunjeni i u veri utvrđeni. Отцу и Сыну и Святому Духу, едине и присно и во веки веков. Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. 11. jul, 28. jun po starom kalendaru. Prenos moštiju svetih besrebrenika, Kira i Jovana. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Ovog dana praznuje se prenos moštiju ovih svetitelja iz Kanoposa u Manutin i mnogobrojna čudesa koja su se dogodila od njih. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя. Aleksandrijski patrijarh Sveti Kiril usrdno se molio Bogu da uništi idolsku nečist u mestu Manutinu gdje je bio idolski hram. Исполняющего во благие желание Твое. Angel Božiji mu javi da u to mesto treba da prenese mošti svetih Kira i Jovana. Milostini Gospodi, судьбу всем обидимый. Patrijarh to odmah učini i u Manutinu sagradi crkvu posvećenu svetim besrebrenicima. Хотение своя, щедрой милостью Господь, долготерпеливым много милостью. Od moštiju ovih mučenika izlečili su se sin aleksandrijskog gradonačelnika Julijana Amonije, te neki Todor od Slepila, njegova žena prežive teško trovanje, Isidor od Majuma izleči se od truljenja crne džigerice, Evgenija od vodene bolesti, kao i mnogi drugi. Sve se ovo dogodilo 412. godine. Благословен еси